اڑائی ما ہوتی ادارہ نمگا چاہیے کمک میں گوما امرداری کنگم بحیثیت بلوچ گولیے گنجائش نبی تاشن لوگان دروازہ تک کرنی گاما جنزانی چلس مخلوق استبی یا کہ احساس بھی گوڑا ہمیں ادارہ سلام اللہ ماترا وتی دیوانہ بلوچی ہسٹری میکر دیوانہ وشت کریں تو یک مزنی مشنی یک کار انسانیت واسطہ شما کنگ ہے پیسرا ہوست دوست انگتا ہم گرنچین و احساس ویلفیئر آرگنائزیشن ہے تو کار مستر ہے تو میں گوشداروں کا چاروں کا گوشت تو دگے مردمانی مریضانی نادروانی انٹروا کنے گندنند کنے مطلب ای انسانیت خدمت ہے ای کار ہے ای خیال ای پگر چونی یا ترا ودیبو کہ تو تی کاراں یلا کنے وہ تی ڈیوٹیاں ذمہ داری ہے تو مریض و نادروانی رندہ کتے دوستان پیچ ایسا کا مشت وشنام بات ہے محترم 3 منٹ واریں کہ تو ہمارا وعد داتا سلامت بات ہے مدام چونکہ کہ تو وہ سرپدے کہ ہما زفر اکبر گنڈو حمل زفر کہ آوادہ کہ شما ہم درو جودا ہمشہ ہوار تھے تو یہ فکر ہمائیں مرچی اگم ما احساسا سریں یا کہ ما غوستا سریں یا کہ پوشتا انچو گنڈو کہیں سرے یا کہ گردے یا کہ کچھ بڑے بیماراں اصلا تمام ہمیں فکریں مرچی پیدا گئے تو یہ بات میں سوشل میڈیا ویڈیو ہم جوڑ کریں چلس مخلوق کو مقضی ہیں اور لائیو ہم چلائیں وہ کمک درگے جائیں برحال وڑی نادرہ و بیمار ہر علاقے کے باں تو یہ بابت ہم ہوتی جوہدہ کریں شما ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے اما کے متعلقہ ادارہ ہیں اودا کس نے رجسٹریشن شما ضرورتا قانونی حوالہ کہ شما کار کنگا ہے تانی وادی شما چیچو نادرو آستان آ شما کس نے علاج کو تگت یہ بابت برحال مانچو ایکسپٹ متحدہ جندہ گوشت نہ کنا بلے تقریباً صدانی صاحبہ بالکل صدانی صاحبہ رانتوں کا کینسر مریض اور گردے مریض جگر مریض دل مریض دماغی مریض یا کہ پالجے بباں یا کہ وڑی ہر جسمانی طور پر چھوڑی بیمار کا تھگا تو میں دستا کجاں وڑی کمک کے کجاں وڑا حوالہ بھی تھگا تو ہمارا لس مخلوق کا چندہ کے تک عالم کمک بھی تھگا یا کہ سرجمان علاجہ بھی تک یہ طریقہ علاج طریقہ کار چون شما وسائل چون در گیجے کجام جنجالا یقیناً ظاہریں انچیں کارے انچیں کسیں مزن عظیمی کارے کہ ٹیم ورک کے کار ہیں یک مردم یا دو مردم کار نہیں چونکہ تو پیشہ سے وقت ایک ٹرانسپورٹری ہے تو یہ دیکھے ذمہ داری ہے شما چاہنے چون منیج کرنے چون مطلب کارا چون کرنے ایسا خاموش گپشیں کہ میں میڈیکل ٹیم بھی ہم جوڑ کتا واہ زبردست یک کہ جینا ہاسپٹل بھی یک کہ لیاری جنرل ہاسپٹل بھی یک کہ سیول ہاسپٹل بھی صحیح اور اگر میں نادرو انچیں کہ یہ ڈاکٹر وقت کچھ بھی تو جینا برو علاج بکاؤں تو یہ بابت ہے اور میں ہمارا میڈیکل ٹیم کا ہستے ہیں ہمارے حوالے کے نہیں تمامی ہمارا یہ ٹریٹمنٹ باں یہ ٹیسٹ باں یا رپورٹ باں ہر چیز کا عہدہ باں عہدہ مطلب چیزیں ہستے فری باں اور کچھ ہم ایک ٹیسٹ ایک رپورٹ مطلب یہ ڈن نہ دا جیسے کہ آگا خانہ تر روگ لوٹی یا کہ ڈاؤ ہاسپٹل تر روگ لوٹی اڑائی ہمارا ہوتی ادارہ نمگا چاہیے کمک سرکنے اور باقی کہ پرائیوٹ مطلب علاج کھنے گائیں اور ریڈی عمودہ وقت علاج بے گائیں تو آئیے ہمارا ہوتی گنجائش کمک کے دیں یا 20,000 باں یا 10,000 باں یا کہ کچھ ڈولا یہ ترتیبہ انشاءاللہ میں کر رہا گیا کہ غون لازم بھی تو غون ترتیبہ ہم انشاءاللہ میں سنگت سرکنا ہودا صحیح انشو میں ٹیم چنچو مردم ہیں کہ شو میں ٹیم کس کار میں تقریباً اگر میں کابینہ سوا بزیر ہیں میں کابینہ وہ آپ تاشت نفر ہیں ٹھیک ہے نا باقی میڈیکل ٹیمہ بزیر ہیں اور میڈیکل ٹیم تقریباً میں 4 نفر ہیں جی ای مردم کے ملجن گو تو کار کنگا گو ای رضاکارانہ والنٹیئر کاراں یا شما کہستے ہیں وتی ہمیں کہ بجٹ ہیں یا ذریش میں کہ شما آنا کسانی موزے ہمشہ چی کشے و دہے کہ ظاہر ٹرانسپورٹ استعمال کرنا آوتی وقتہ دیاں آوتی دیکھے کاراں یلا دیاں اچھون صرف اور صرف میں ہمیں میڈیکل ٹیم کا ہستے ہیں آئیے ماں خرچہ دیں صحیح ٹھیک ہے نا کیا نادرہ امراداریہ کا آئیے مطلب پیٹرول خرچ کا آئیے فون کا تو نلوٹ کا کہ ہمارا بھی ہے بھلے ماں چاہ ہوتی خوشیاں کہ یہ میں مردمانی میں نادرانی یا کہ خدمت ہے بھلے پتہ ہم امراداری کرنے کا اچھے ثروت مندی مردم نہ بھلے پتہ ہم کم خرچہ مطلب ہم طرح بڑی 500 روپیہ رائے دیں اچانک بڑے 10,000 روپیہ آنی مطلب ہم بیلنس سب رائے دیں ہم میں گوما امراداری کرنے کا بحیثیت بلوچ ٹھیک ہے نا بحیثیت یہ خدمت باقی یہ ماں وہر ہوتی روزگار تو کہیں الحمدللہ دیکھیں میں ٹیم یا کہ میں سنگت یا کہ میں ڈھن سنگت میں باں
تمام کے تمام یہ اللہ رضا واسطہ مطلب ہم خدمت کرنا باقی یہ دیکھے کہ میں کسانی ہمیں ٹیم کو جوڑ بیتا کہ مطلب میں نادران چستیرہ رو کے حالے والا کا اسی ہم پیٹرولی کار یا کسانی خرچی دیں چاہے ادارہ نہیں مگا صحیح نہ دیکھے کاری تو ہمیں پیشنٹ ہے نادرواں تو ہے اوستے ہیں کہ شما یک وڑا کار ہے جوانی وڑی کار کر رہے ہیں مالو کا ایک سروس دی گئے میں بلوچستانہ بلیدہ زامرانہ تربتہ مندہ انچے نادروا بتگا کاستا جست نہ کو تگا اسپتالان تو کرا وہاں زبان نہ زانا غریب مردمہ شما نہ دست گرے کارے تو شنا سوشل میڈیا ہے دیما کارے پیش کرنے وہ آنا لائیو آنی پروگرام کیسی کرنے یہ پروگرام چی فائدہ ترا شما تنظیمہ اوستا یا تی احساسا چی شمارا فائدہ رسی اسی اچھے ہمیں ہمارا بہت فائدہ رسی میں سوشل میڈیا فائدہ سے کہ یک نادرہ ہے مانی ایک موجودہ تر گپے کنا یک خوزدار ہے ٹھیک ہے نا ہاں ہوتی ہے ہمیں واٹس اپ ذریعہ سوشل میڈیا ذریعہ ہم کشت کا ہر تک ہمارا سر کو تھا اور یہ بات بالکل ریشے صحیح مائیں لوگا کب تک یہ انچیں غریب مردمہ یک فنانڈول گولیے گنجائش نبی تاشن لوگاں دروازہ تک پھرنے صحیح مائیں تو من کرے شیاستان اوکے بھی علاج بیگم سے زین فیری ڈاکٹر پارے کتا یا کہ احساس مطلب نادران واسطہ میں ایک لوگ ہی بھی ٹھیں تک کہ ہمیں لوگ تو کمرچی نشتگانے تمامی چیز مطلب ادارہ نیمگا احساس نیمگا دیکھ بھی گئے مطلب یہ سوشل میڈیا مرچی مارا سخت باز پائدہ دے گئے اور کمک ہم اچھے سے سوشل میڈیا دست کر گئے جم کر گئے اور ہمیں نادرانی رپورٹ یا کیشانی ویڈیو کا ہمارا سرباں تو کجام حوالہ کہ مطلب نادرہ بھی فائدہ رسی اور اس ایسے کہ نادرہ مردم ہم شرریوں وڑیا پتہ مردمہ گندہ یا کمک ہم رسی اور ادارہ ہم ہوتی ہمیں گاما جھنزانی چلا اس مخلوق کے کمک کندے کے باقی چھیں آسے مطلب چیزیں تک کہ ہمارا کچھ کہ مدنی پائے دے رہ سکیں نادرہ ہم برال شرریں پائے دیے مطلب چاہے سوشل میڈیا رہ سکائیں شما انچو کے محنت ہوتی کارا کرنگے بعض وحدہ مطلب میں کر رہا مردم مطلب بیزار باں پیلڈا یلا دیا تھئی سرا تو کہ انچو مطلب کار کنگا ہے بنداتا تو وقت بندات کتا پدا تا یہ ٹیمی مرچی ماشاءاللہ جمع ہوتا نو مطلب وحدی چوشیں اتکا کے تو بالکل دل پروش بودتے کہ ماں نہیں کار وقت یہ طرح حوصلہ پتا چون رستا آموش گا پشیں کہ چاہ نادرہ نیمگا مارا چوڑیں دل پروشی نبی ٹھیک ہے نا اصل چیز میں سنگتا ہوں بار بار ہمیں گپ جاتا ہوں بھئی ہر ایک انسانی ایک پردے کے ادارے جو ہوتی طرح ہمت بھی تو ہمت بھی تو اداری ہے طرح ہمت نبی چاہیے صد مردوں جگہ بھی ہے اچھکت نہ کرنا تو میں سنگتا ہوں بار بار ہمیں گپ پوچھیں ہر وقت ہمیں مشورہ کریں کہ بھئی نادرہ وڑوڑیاں پر کرنا وڑوڑی نادرہ ہمیں کر رہا کہ اور اصل چیز ہے کہ میں وہ تھی جند وادی قیامت ہے تھوک مردمان تھوکا کہ اڑکوڑ کے پیدا بھی نا او دا منہ برداشت نہ کام او دا چمنی دل پروشی بھی باقی نادرہ چاہیے صد بیتے منہ پرواہ نہیں اور چاہیے مروچی ہر شب چاہیے کہ لائیوے بچلا نا منہ پرواہ نہیں بلے چوش کے منی امبرا امک میں امبرا ہاں تا توکا گون انگو آہاں تو کا اڑکوڑ بھی وہ بازی جنجل کپات کرنا گوڑا منہ برداشت نہیں بیچا کہ یہ کار اڑکوڑے نہیں یہ کار جنگے نہیں یہ عبادت ہے تو یہ بابتا منہ دل پروشی بھی باقی دیکھیں نادرانی بابتا یا کمک جنگ منہ کمک رسی نرسی منہ یہ چیز پرواہ نہیں دیم تیرا مطلب شما پروگرام دیکھے چھی تی ویژن تی دماغ تو کا یا عیال تو کا خیال ہستی کہ مانے احساس ہے یہ پروگرام چوں مستر کت کنا سسٹمیٹک مزید بت کنا اب کجام چیزاں کیا مشکلات تی دیمہ در پیش نظر کرتا ہے ایسا خاموش طرح کا یقین کام ہما وعدہ کہ اوستا ماٹے با کمک کی دیوانی بھی تھا رندہ ہمارے رجسٹر بھی تھے اور اوستا چپد ماگاں پدا میں کمک کی دیوانی بھی تھا پدا نہیں میں احساس ہے مطلب شکلہ ادارہ شکلات کے ماں کراچی رواں شہرہ رواں منا یہ مارا یہ مریض گونا چیز گونا تر باور کا مامی بلڈنگ کا چارج جیسا کہ کتیانہ میمن ہاسپٹل یا کہ انڈس ہاسپٹل یا فکر رکھنی کہ کاش کے ماں مرچی ہمیں اوڑی ادارانی مالک بھی بیندا ہمیں اوڑی انسٹیٹیوٹ بیگاں انچی چیزانی ماں مالک بھی اور انشاءاللہ ماں چندی سنگتانی چندی براتانی کا مطلب ہمارا دل بڑی داتا کہ ماشا ہمارا یا کہ انچیں ہاسپٹل شکلہ ماشا ہمارا دیما کاری شمارا کمک کرنے کہ تاکہ میں بلوچ راج چھو بزد مبی تو انشاءاللہ جلد یہ چیز با انشاءاللہ زبردست یہ مولا جان بلائیں حوصلہ شرف مند گوشداروں کا یہ میں واسطہ مولا لیاقت ولی ہے ایک میشو میں درستانی واسطہ سکین اما راج مردمانی واسطہ کیا انسانیت واسطہ کار کنگ لوٹ رہا اوست بھی یا احساس آرگنائزیشن بھی یہ زندگی مثال ہاں کہ کسانی وحد تہا آنا ہمیچو کار کتا مکران بلوچستان زندہ نشتگیں ارجا کے بلوچی نشتہ آہانا انسانیت اما کے سیادی ہے امگرنچی اگوانی علاج کتا عبید چا لالچو تمہا اوتی کارا کرانو دیما روانا اچھا مولا جان میں کر رہا ماں گندن کے ایک کارا ایدہ شما کنگا ہے کراچیہ نشتگے گشتری کارا کنگا ہے
संगत गिश्तचा बलूचिस्तान तारुका मतलब ऊदा इकारे नो यच्चियाँ तुरबतें ग्वादरें पस्सिनियाँ पंजगूरें आया ऊदा हूँ अमी बड़ा बुआगा शुमे टीम या अमा के शुमा अमगरंचा अमी बड़ा कार बुआ इलाकाई सतान इलाज भी जी इलाके सतह इलाज भी और मैं हमा वादा मतलब उते इलाका तो कई कंपनी बंद है कि मजनी बीमारी आई है खर्च सकबाज में भी सही ठीक है ना भाई 40 लाख के 30 लाख के 25 लाख के मतलब 25 लाख के ये बाबत और माँ संगे तमाम संगत कुछ या कि मैं वो संगत बा मतलब वो तो और ऐसा दो जगह बा और अच्छे वादा के माँ वती सब हम कार के जोत के होती बीमारा संभाले भले गेस्टर माँ कंपनी अन्य वस्ता बंद को तक के बाजी मसला मसाइल भी में दे मका तो ये बाबत माँ सिर्फ सोशल मीडिया और के लाई भी चलाए ने और हम मुताबिक सब अल्हम्दुलिल्लाह माँ गए कि 20 लाख के भी था ना मैं चलाए थे अल्लाह पाक का पूरा कुतगा गए 5 लाख के भी था मैं चलाए थे अल्लाह पाक का चौथे का पूरा कुतगा भाई मैं अमरादारी ऐसा दिन कहे कहना का मैं इस तरह चाह रहे ठीक है ना माँ ये कर रखने अल्लाह वास्ता ये अल्लाह करे अल्लाह होती दरने के बाद छे अल्लाह चौथी खजाने पूरा अल्लाह खंत इंशाल्लाह सही अच्छा देखिए कारिशक के मन जुस्ती करिए कि मैं गोशदारों चारों तरह के अनुचारगा अच्छे नादराय के दनिगता चश्मा सर नबुत चश्मे के सर नबुता शुमे बाबत अल्लम या इश्क के बोले सर नबुता अब मतलब आज कुजाम वड़ा कैसे एहसास कर रात कुत का कुजाम फॉर्मेलिटीज़ पूरा बेका कुजाम डॉक्यूमेंट्स कारी शुमारा दा कि शुमाई चाह रहे तो ये इलाज खातरा बरे माँ चुने हर वदा मैं लाइव बड़ी प्राइवेट लाइव मखने सरपदिय वास्ता तो माँ हर संगता में भ्राता में इलाका मर्दमा के मर्ची कहता कि रोक संगता मना मतलब आले वाल खुदा भाई माँ उधर नुमाइंदा बैग लौटे या कुछ में जागीर बैग लौटे चाहे के रोक एक मरीज़ मजूर तक ठीक है ना माँ हर वादा में का पद नहीं कि हमारा हर इलाका तो का हर में तो का या नुमाइंदा हमारा ज़रूर है मैं उधर मौजूद भी बा ताकि हम नादरा है या तस्दीका भी करना और आइए हम अक्स हस्ता ये वीडियो हस्ता हाँ मतलब बिकाश शरीर मुड़िया तक हमारा सर बिकना माँ पता तस्दीक चीज़ तस्दीक से कि भाई वाकई गरीब है वाकई ये मुस्तक है और बाकी दुनिया से के बाज़ मर्दों मस्ता निशा हम करना निशा हालता पता माँ निशा ज़रा दस गप्त न कने ठीक है ना तो निशा का ये चुना कि बीमारी गुना या 70 इलाज का पता निशा का पता ये बीमारी है ना था माँ हाँ माँ लोग के माँ निशिया नज़ीर है भले से के नशा से मखलूक उतना देर पे कम से कम सही रास्ते ठीक है ना नशा एक वबाली एक बलाई मरज़ी माँ वो चुना नहीं में गोड़दा और कैंसर ये देखिए मामला तो का सिंचो जंजाल है बाकी देखिए नशिया सारा मतलब तो का डुल रखने ये गंतरी वाला ही मसले तो ये बात हम कोशिश करने कि माँ नशिया हमें वजह नज़ीर था कि ये गप तारान भी ये मर्दों भाई नशिया मर्दों दस्त नगरा था कि हम मर्दों नशा तो का मैं आया नशा से उतना देर बेदार हूँ ये बात मैं तस्दीक ज़्यादा मैं शुरू कि माँ बोशे के बलाएँ तस्दीका और चद बाद में हमारा डॉक्यूमेंट्स जिन जोड़बा मैं हमारा तस्दीक के हमारा लेटर जोड़बा इलाका तो का ये रबा अहदा मतलब हमारा डॉक्टर या कैसे वाला हॉस्पिटल है हमारा इंचार्ज हस्ता ऑफिसर हस्ता साइन बेकना ताकि ऐसे देखे मसला तो का वारंट नहीं देखे चीज़ नहीं मतलब साफ ही मर्दों में बा चाहे कि माँ क्लियर करने मर्ची माँ पूरे कौम है पूरे राज्य सरकार दिए माँ उती कार चलाने का माँ उती सेफ्टी वास्ते बाजी करने भले चूस के वाद कम मुकाल ज़्यादा तो ये कारबा इंशाल्लाह अच्छा नादराई बाज़ा माँ चारे नहीं होगा गिंदे यार नहीं होगा भले अन्नू कुजाम गिश्तर नादराई से मैं कह रहा कैंसर बताएं नादराई माँ गिंदगा के गुंडुआनी मजनी तदादी या किसने केसेस दे आएगा गुर्दानी मसला बाज आएगा तो आ गिश्तर कुजाम नादरुआ शुमा किसने आना गिश्तर दिलगोश दे उशके फौरी सूरत शाद इलाज होगा अगर ना हर छोड़ी नादरुआ के आना शुमा जरूर है जो नया ऐसा कामोश का पेशे के हमल जपरा च पेसर चिंचो कैंसर नादरा बीतेगा चिंचो बीतेगा हमारा कसा सर पे दीनी और हमल जफरा चरंद में दुआएं अल्लाह पाक हमल जफरा शिफा बिदा शिया चरंद पोस्ट में पोस्टा बल्कि 4 मरीज़ कैंसर बीतेगा मैं करात कम हमल जफरा छपा आके पारेक बीता संगतानी हमा जोहदा चे राहिल अस्कर बीता गोंडुए कैंसर बीता हमल जफरा चंद दू भी गोंडू बीता कैंसर है ठीक है ना अजरंद शायरी बीता ठीक है ना महनाज भी था आजरंद औरंगजेब भी था पंजगूर है मतलब ये 4 मरीज़ पोस्ट कैंसर है माँ जोध हमशें के असल में इलाज है इलाज चाहे कैंसर भी चाहे गुर्दे भी चाहे जिगर भी चाहे तप भी का यह पैसा नहीं मैं मतलब हम के स्लोगन कहते ठीक है ना माउशी में हमारी तरह कार बेकने चाहिए कुछ बड़े बजगी लाचारी जरूर नहीं कैंसर भी बेहतर कैंसर है तरह इलाज के नहीं बाकी तरह कैंसर ने इन्ना भैया ये बल्कि तपे में तप या किसी दर्द भी ये कैंसर पता जनती आखिर माउशी में कसानी बीमारियां बगैर तक मदीना अंदर हमिंचो में गुंजाइश भी चाहे कि माशाल्लाह मखलूक का कुमक जीरे और ये कुमक तरह ये भी ना लिखता ठीक है ना कि भाई ये माशा हमारा ये कुमक्का देगा भले कैंसर वाला भी दिए या के गुर्दा वाला भी दिए कुमक हमारा सरबा माँ सारे कुछ मजबूर है या चिंचो मतलब कुमक के लाजमी
اور چنچو لاچارے ما ہوتی برال کارا یہ سب دیما برے صحیح مطلب کیمرہ دیما تو نشتے میں چارو گوشدارو تر چارگا اما خاصے گپے کے آ تو دریگتا نجتا یا اما مردم کے شمارا کمک کنا آہانا تو گشگ لوٹے یا راج امک فردا کہ ای کارے مطلب ارزشتہ درست زانا کہ ای بعض پر ارزشتی ہیں کارے تو میں ای پلیٹ فارم پتو حاضر ہیں تو گشت کنے چونہ شیخ کہ ما گلی چاروں کا دوستان چی پیش وشت گوشم ہر کجا کل سلامت باتا برحال چیزیں انچے کا پستا اہمیں کہ ما بعض رندہ ہوتی لائی بام جاتا گا اور بعضی نادرہ ہستا کہ دا کہاں آہانی نادرہ ہی تصدیق نہیں ٹھیک ہے نا اور خاص کر در ملک سنگت پرائیویٹ ایک یہاں میسیج کہاں کہ بھئی منہ یہ بیماری ہیں اور ڈاکٹر منہ 5 لاکھ گوشتا حالانکہ آئیے بیماری انچ کی بیماری نہیں اور وتی اکاؤنٹ آدھاں وتی وطرہ سوشل کہاں اور کمک مطلب آئیے دیکھ بھی اور آئیے علاج زیادہ 40,000 یا 50 یا 20,000 باقی آتی پیسے زیری پشتہ ماندہ رہو تو یہ بابتا منی دستبندی ہیں کہ در ملک سنگت یا کہ ملک کی سنگت کجا میں ایک نادرہ میں بار بار ہمیں کہا جانے کا آئیں کہ اگر ملکہ نشتہ کراچی سرنے ڈاکٹر یا پیشدار نبیتا اور وسطرہ امیر انگا جان تمام ہوں گوشتاں کہ بھئی آوڑی نادرہ کمک کنک مباں اگر شمارا نادرہ یہ 10 کپی شمارا کو رابطہ کہاں بھئی اوستے یا کہ احساس ہیں کم از کم یہ سنگتن کو مشورہ بکنے ٹھیک ہے نا اور یہ ترتیبہ شمیں واسطہ مطلب میں کمک ضائع مبی ہمیں کمک کر ہم چنچو جنجال گوما ہمارا کمک کا سرکنا اور دومی کا پیشیں کہ ہم ادارہ کی ایک کہ نادرہ یہ دستگی جائے اوست بھی یک کہ احساس بھی یک کہ دیکھیں کھجا میداری بائدین گوڑا ہما دستگفتگی نادرہ ہے تمامی کہ یہ کمک کے کہتے ہیں گوڑا ادارہ دیکھ بھی پرسنل نہ کا مطلب یہ مردمان دیکھ بھی چاہیے آئی برات کو بھی چاہیے کہ انی ما کہ دستگفتہ ایک نادرہ ہے بزن کے 10 گرے مقصد شیں بھئی یہ تمام ڈاکٹر بغیر ٹرانسپورٹ بغیر بولی بغیر آئی ٹیسٹ بغیر آئی رپورٹ بغیر ٹوٹلی تک لوگا سر بھی آئی ٹکٹ با بلکہ تو ادارہ کمک کنکنے بجائے ادارہ کمک کنکا تو ہمیں مردمہ جندہ رابطہ کنے اگر تو ہمیں مردمہ کمک دے گوڑا یہ سب ادارہ دیما شوت نکا ہمیں 10 گفتگی نادرہ ہے علاج ہم مطلب سرجم نے بھی پتا ہوتی ملک کرو پتا ہمیں کمک کر کہاں بھی الزام ادارہ ہے جنو کہ بھئی یہ ادارہ مطلب احساس ادارہ میں پیسے ہم ورگایا اوست والا پیسے ہم ورگایا یہ مردمہ علاج کرنگا نا یہ من مانی کرنگا یہ بعضی چیز ودیبا منی دستبندی ہمیشہ کو کل راجا ہر وڑی نادرہ ہی بیت اور ہمیں نادرہ کے کسیہ 10 گفتہ کجا میں ادارہ بھی اوست بھی یا کہ احساس بھی گوڑا ہمیں ادارہ کو مکہ سر بکنا تاکہ آئی علاج سرجم بھی اور ہنچو میں پیسرہ گوشت ہے کہ نادرہ یہ ملک ہی آئی تصدیق نہیں بیتا ڈاکٹرہ نشتا احساس صحیح نہیں اوست صحیح نہیں کجا مردی میں آیا چاہیے میں سب ہر چوڑی کمک کیا دا بیدا ہمارا اعتراض نہیں بلکہ مطلب بشیں کہ بغیر تصدیقہ کمک مدام بہتر ہے اور ماں یہ ذمہ دار نہیں ہر ایک کی ہوتی ہے آگشی بس میں ثواب کرتا ہوں ٹھیک ہے نا میں دیما سرجن گوستگاں میں بخش کے وعدہ ہم کم میں دیما گوستگاں انچے نادرہ بیتگاں کا آنی علاج پر ₹1 روپیہ بیتگاں بلے شان 10 لاکھ روپیہ مطلب شن اکاؤنٹ سر بیتگاں ٹھیک ہے نا مطلب شن کہ انچو بھئی کہ 10 لاکھ کے جاگا ₹1 جاگا یا 10 لاکھ کے سر بھی گوڑا یہ دیکھے مریض و نادرہ بازک لوگاں کب تکاں بیے بساں لاچاراں بزگاں اور موت ودا رہاں چون آرک میں علاج کنک باں ٹھیک ہے نا یہ بابتا ماغوشیں گیشا چھ گیش نادرہ آچے ادارہ کو مقبکنا ادارہ کا مضبوط باں علاج ہمیشہ واسطہ انشاءاللہ بنتے ہیں جی ہو شرف مندی گوشداروں کا ملا لیاقت ولی گا بعض پرارزشتی ہیں گپاں کے چاہے فردیہ یک مردمی کمک کنگا ادارہ سپورٹ کنک ببا ادارہ مضبوط کنک ببا چونکہ اوست آرگنائزیشن کار آئیں چونکہ احساس ویلفیئر آرگنائزیشن کار آئیں مولا جان منی نیمگا اوستا احساسا کہ اما کار کو تگا منی نیمگا شمارا سلام کہ اما کار تاریخ راج دفتر تو کا نقشن کے پا انسانیت واسطہ پا انسان واسطہ شمع کارا کنگا ہے یہ راز یقیناً ای شمع کارا اجبر بیال نبی ہوئی ہے اجر و ثواب شمار علم یہ رسی سلامت بات ہے مولا جانتے ہی محنت وارا سلامت بات ہے سلامت بات ہے